O Elmo Elizabeth non Roforo o ndong talenta ka valevu na Radio Fiji One. Nimbula bilak. Ayong go ero ni may nani. Ndong talenta ka na varro nga nando mo bitu na Radio Fiji One. Set. Oya welina kumaimbulu mayobe ambao tele. Ndong talenta ka na varro nga na Radio Fiji One. Nando mo bitu na wonga ni biyani. Bola na dango nga tsetse bala. Wanga Jackson nandi kima mindo talenta ka na varro nga na Radio Fiji One. Na Radio Fiji One nando mo bitu na wonga ni biyani. Ni sambulu binaka sai koyongo na boleleka ni nonde tukutuku era mara una leuni bonua maina boliku ena kena laki mara utaki ena tauni melambasa nanganga era wati mai ena Rio Olympic Games mai tubu kandu na tauni ena non rataya ambeani na non toni bala era mara utaka na bei tamba tamata ya ndua na kena na numi na boliku mera ngole ni kina na non da robo endo na ngona ngwingule dhabi ndendre ndua veira maina boliku na ngaunongo waka bina taka na nonda kapitani Osea Kulinisau na nonra beka witaki na wakanda maina boliku roteni ono sangul ko bana pasyente na ngoni buli era tori bol ni kuwa ena university ni deba ni Pasifika era ya lewa waretana vice chancellor ni Kornibuli Professor Rajesh Chandra ningo endo na mbole lebu beir na ngoni buli tangane kar politiko ena Kornibuli merna takadaka wako kawa waretago Professor Chandra nindondonu merna bangataka na ngoni buli kar tori bolongo ena nonra kila ena kena taraidake na nonra be mataka roteni diwa na rau diwa saul ko ono ngoni buli era tori bola ena university ni deba ni kuwa era tiko ena duan nambose ni annual scientific conference na ibakelis lesni tambani nimbula ena nonda bonua ke ina Pasifika Gwendo na bonua era rawo ni beitang no tagakina na ulutang eso era na numa merwasea membaleta na tambana nimbula waritanga na nonda presidendi Major General Chiochi Konorote nindondonu me beitang no tagi na mate beitobi ka bagalenga tiku bagalebu na tiku mbulumbula ena nonda bonua kina gitu raw tai na timi ni suba ke na timi ni reketi ena kai ba ke ba ena sot-sot ni Ink Mobile Battle of the Giants menusuri karaw ang dolarara ni kuwa na timi ni bae wanruka na timi ni nanronga ena kai ndua ke senga lautoka mainganga be lambasa ena kai ba ke rua na maka na nonrosota na timi ni ba ke lautoka ena lima na kaloko ena singi ni mataka mai da bekir na boleleka ni nonde tukutuku na kena ba matelalai rauni na sema kina Mbula FM kina Radio Fiji One menonda bata na kalungata ni muoni madhawa Bulangga salo mitina korbotan ando tali tak na varong na Mbula FM namban dua yana sere dolbina gua saukuru todo tali tak na Mbula FM Nimbula narango lavinia to keni korro en kasi ando bakro ngan Mbula FM namban dua yana sere Bola binaka yang makereka mainandi na SBA ng Mbula FM namban dua yana sere pa korbo ta sanga tali don station ni rolerua namban dua ngan Mbula FM namban dua yana sere Mbula FM namban dua yana sere